Utrayman audiencia pública remota apacusqa chunka urasta mana samarispa pleno del Tribunal Constitucional ukuntakama hinaspam iskay chunka hanchis butukunata amparo hatipaypaq saqikusqa. Kimsatañataq habeas corpus nisqapa hinallataq chullata cumplimiento hatipaypaq. Kaykunam hamusqa achka llaqtakunamanta suyunchik ukupi. TC Umalliq Marianela Ledesmam qallariykusqa kay audiencia habeas corpus hatipayta kay expediente 01660-2018-PHC/TC yupaywan. Kaytam churaykusqa Víctor Polay Campos, Miguel Rincón, Oscar Ramírez Durán, hinallataq Florindo Flores Ayala. Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, CEREC nisqapa Contrampi. Magistradukunam amachaqkunapa willakuyninta uyarisqaku. Hinaspapas tapukullasqakuta. Sapallaqtam riqsiykachimuchkan. Hinaspas tapurikunqaku. Kay demandakuna nisqanchikmi hamunku kay Callao, Cusco y La Libertad, Lambayeque, Lima, hinallataq Ucayali llaqtakunamanta.